Taata ntukusiima wibara lyawe ly'amaani. Bayibuli egambire ngu ensonga eno yeeresera omwana wa Ruhanga okwerekereza emikoro y'omunyanzigwa. Yesu ntukusiima okuba okweja kwerekereza emikoro y'omunyanzigwa. Mukama ekiro kyati ntuleeta amaka gaitu agajogerwa omunyanzigwa. Amaka ago omunyanzigwa yeremere kumara emyaka enyingi. Amaka agaseserwa omunyanzigwa. Amaka agakingirweho habwa emirimo ya Sitaani. Taata omwibala lya Yesu, ekiro kyati ntwija omwibala erikira amabara gona n'iribara lya Yesu. Nturangira nga amaka gaitu gali hansi ya Kristo Yesu, gali hansi y'obulemi bwa Kristo Yesu. Obu twikiriza Kristo nk'omujuni waitu, akafoka mulemi mu bwomezi bwaitu, akafoka Mukama kandi mujuni w'obwomezi bwaitu. Niki ekiro kyati tuyizire Mukama w'abakama omwibala lya Yesu. Ntusaba Mukama otugirire embabazi. Amaka gaine ebizibu ebingi. Buli mwaka nibaziika abantu bayingi. Abantu bafiire, abakuru bahwaho, hati n'abaana abato batandika kufa. Mukama ekiro kyati amaka ago ntusaba otugagirire embabazi omwibala lya Yesu. Amaka agarumbirwe ebizibu by'okwegarukanganizamu. Mukama otugirire embabazi. Mukama otugirire embabazi. Amaka gaine ebizibu by'okwegarukanganizamu. Bagirire embabazi Mukama abakama. Ebizibu ebyobutakora. Abaana bamara kusoma mu maka bayikara baitu tibakora. Taata bagirire embabazi omwibala lya Yesu. Taata bagirire embabazi omwibala lya Yesu. Bagirire embabazi Mukama abakama. Obayijuke kandi obayiheyo Mukama abakama. Ekegeye kuzika abantu accidents zifokera accidents. Mukama otugirire embabazi. Mukama gigirire embabazi omwibala lya Yesu. Eke zikingirwa ati zikafoka bisaka. Ebikaro bikafoka bifurukwa busayo n'enju nazo zikatembwa ebisaka. Mukama ekiro kyati tugirire embabazi. Emisingi omunyanzigwa akagisesa. Baitiwo niwo omusingi gwaitu ogw'obwomezi obwingi. Niwo omusingi gwaitu ogw'ebiro n'ebiro Yesu. Foka musingi gw'ekegyo gwombeka ebishaka omwibala lya Yesu. Foka musingi gw'ekegyo gwombeka ebishaka omwibala lya Yesu. Taata ganyira amaka gowaitu. Agasesekera abokuba omusingi gukaba gwombekerwe hali ebintu ebya Sitaani. Emisingi ekaba yombekerwa hambandwa. Emisingi ekaba yombekerwa hakoraguza. Emisingi ekaba yombekerwa habarubale. Emisingi ekaba yombekerwa habachwezi. Emisingi ekaba yombekerwa ha bintu by'omunyanzigwa. Kyaletera amaka kuhwaho. Kyaletera amaka kwerekera. Kyaletera amarogo kulema mu makomo. Ekiro kyati Taata omwibala lya Yesu. Tugirire embabazi Mukama abakama. Bungira amaka agakingirweho Sitaani. Bungira amaka agaseserwa omunyanzigwa. Ogombeke bushaka omwibala lya Yesu. Orangirwe obwomezi omu makomo omwibala lya Yesu. Orangirwe ebire bishaka omu makomo omwibala lya Yesu. Taata imuka amaani gawe orangirwe ebire bishaka hali amaka agarumbirwe omunyanzigwa. Taata omwibala lya Yesu imuka orangirwe ebire bishaka hali amaka agakingirweho omunyanzigwa. Amaka agazikira abakuru n'abaana. Amaka agakuzika buli myezi mukaaga ehweireho. Mukama agagirire embabazi. Amaka abantu batangatangana mu bizibu n'okuferwa. Ekiro kyati Mukama bungira amaka ago. Ogaihe mu maani g'omunyanzigwa Mukama abakama. Tugirire embabazi Taata omwibala lya Yesu. Tugirire embabazi omwibala lya Yesu. Tugirire embabazi omwibala lya Yesu. Ojuna amaka gaitu Mukama abakama. Ogagareho nk'okugali Mukama wange. Amaka agamu gakaba marungi. Gakaba gengonzi. Gakaba g'obwomezi. Abakuru bakaba lumu bayingi b'omezi. Baitu hati abakuru bakafa bahwaho. N'abaana nabo balaikuwaho. N'abaijukuru n'abatandikire kufa. Ai Taata omwibala lya Yesu. Ekiro kyatereke kinkumo kyawe. Kihandike organiki orushaka hali amakago. Leke kinkumo kya Ruhanga omwibala lya Yesu. Kihandika ripote mpyaka. Kihandika okurangirwa kushaka hali amakago omwibala lya Yesu. Ai Mukama amaka gakingirweho. Amaju gakingwa habwa abantu okufa. Amaka gakingwa haba amarogo. Amaka gakingwa habwa okwerekerezangana. Taata omwibala lya Yesu gaijuke ekiro kyati. Gaijuke leke esagama ya Yesu. Seseka hali amakago. Leke esagama ya Yesu. Egerera mu makago omwibala lya Yesu.
ai mukama wabakama ntutanga okufa okubaire kulemera mu makomo mwibali Yesu okufa kwaleserwa embandwa okufa kwaleserwa kuraguza okufa kwaleserwa endagano ezakozerwa hagati y'abantu abekegi na stani ekiro kyatendagano ezintu zimaraho kuraba mu maani agesagama ya Yesu ekiro kyatendagano ezintu zimaraho okuraba mu maani agesagama ya Yesu endagano ezakozerwe hagati y'abayisenkuru abana na hagati ya stani bahaya abana abojo bahaya abana abomuzigaijo bahaya abana ababesuki ekiro kyatendagano ezintu zimaraho habwa amani agomoro gwarhanga habwa amani agomoro gwarhanga habwa amani agomoro gwarhanga ntumara henda gane zezeresere kufa maka ntumara henda gane zeresere obudoma mu bana ntumara henda gane zekirima eziresere kufa abantu batakabaire omwibali ya Yesu ntumara henda gane zekirima eziretira abantu kurogwangana abantu kutakwatagana omumaka mukama bakamekiro cyati leka amani agomoya arukwera garubatira mu makago garubatire mukegi omwibali ya Yesu mukama bakama Bible regamba nguye kyalesere Yesu Kristo kuwerekereza emirimo ya Satani ekiro kyato omwibali ya Yesu imuka tato omwibali ya Yesu imuka leka ibara lya Yesu liwerekereza emirimo ya Satani omukegi leka ibara lya Yesu liwerekereze amani gamarogo omukegi leka ibara lya Yesu liwerekereza amani genobi omukegi leka amani ga Yesu gawerekereza amani goburweire omukegi oburweire bwakwasira abatata hati bwakwata n'abana hati nawe ijugurira batandikira kurwara ekiro cyato mwibali ya Yesu oburweire obuntu bumaraho oburweire obuntu bumaraho okuraba mu mani agesagama ya Yesu oburweire obuntu bumaraho okuraba mu mani agesagama ya Yesu imuka tato mwibali ya Yesu Yesu niyo anyakutukiza okaterwe emigo nuko tukire emigo yawe niye tukiza leke emigo ya Yesu ekiza abantu abomukegi leke isagama ya Yesu ekiza abantu abomukegi omwibali ya Yesu mukama marahe amana gomnyazi gwa itata maraha amana gomnyazi gwa itata omwibali ya Yesu Yesu hereze embabazi zawe hereze uruga rwawe rutere byone byo mnyazi gwa berasimbira omukegi bimaleho amani gawe ngamaleho byone byo mnyazi gwa yarasimbire omukegi omwibali ya Yesu endagane ezekirima eziberenza hastani obugabe eziberenza hastani ekyokwemeraho nukwaleta oburweire nokufa mu makomo omwibali ya Yesu endagane ezintu zimaraho omwibali ya Yesu endagane zinezisimurwa esagama ya Yesu omwibali ya Yesu endagane zisimurwa esagama ya Yesu omwibali ya Yesu endagane zokufa zisimurwa esagama ya Yesu omwibali ya Yesu endagane zoburweire zisimurwa esagama ya Yesu omwibali ya Yesu endagane zikuleta obunaku zisimurwa esagama ya Yesu ai tato omwibali ya Yesu bona baye haire halistani batunga birungi batunga okufa habo kuba Bible negamba ngwempera yekibi kufa sitani obakuba biha namara nabayita sitani obakuba biha namara nabahwerekereza Yesu hereza amani gawe Yesu hereza amani gawe Yesu hereza amani gawe abantu bomero omukegi abantu bomero omukegi omwibali ya Yesu Kristo mukama wetu omomezi ntukusima mukama aboko amakano ogombeka bishaka ntukusima mukama aboko embabazi zawe ndizirama ntukusima moyo arukwera aboko norubata mako noleta omusana gwa Yesu Kristo kandi abantu nibakwikiriza kujunwa nokutunga bomezi obishaka webalayi mukama aboko bochikozere kuraba mwibali Yesu Kristo mukama wetu sabire amen.